yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rumisa muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wa endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya tokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Nikomela michati ngoma tiya kadabukile shuru. Nikomela michati ngoma mama. Nikomela michati ngoma tiya kadabukile shuru. Nikomela michati ngoma tiya kadabukile mama. Teka utaitwa ngoma mwana mata. Studio Production. Niribaleli dabuko ela kubula bula iwena ngoma le. Niribaleli mwana mama na kubula bula iwena. Niribaleli dabuka kubula bula iwena. Niribaleli mwana mama na kubula bula iwena. Alaba kale babulile bakulwa yendla kale swinene afanele kukenziwa. Alaba tono babulile bakulwa yendla kale swinene afanele kukenziwa. Asikeni kukenza muni lokuse afile mwina bela loku umuranza mukenzi wanya. Ingasikeni kukenza munu lokuse afile mwina bela loku umuranza mukenzi wanya. Itabukile mwana mama hakuna bela kamina. Anikombela shikwembu shikuyengezela masiku. Itabukile mwana mama hakuna bela kamina. Shikwembu ashiyengezeli amasiku ya kuhanya. Awanona wakufana na mina shunu ntamele nazona shiyahlani. Aina jotala lega wena ilikani mabubabo uyikomele ya utomi. Awanona wakufana na mina shunu ntamele nazona shiyahlani. Aina jotala lega wena ilikani mabubabo uyikomele ya utomi. Uyikomele ausiwa nini babo ufika uisusa ausiwa nini. Uyikomele ausiwa nini babo ufika uisusa ausiwa nini. Ingohaka ni mambo dabukile. Ingohaka ni mambo webabi. Ingohaka ni mambo dabukile. Ingohaka ni mambo webabi. Bela wakala wakufana na wena wedabukile shuru uwanuna wa matimba. Bela wakala wakufana na wena wedabukile shuru uwanuna wa matimba. Ashiyashane shakukenza ishulu ntamele wakukenza imatimba ya wena. Ashiyashane shakukenza ishulu ntamele wakukenza imatimba ya wena. Nilitabukile mwana mama tsigeta vanu vakuluma wayana mahlweni. Nilitabukile mwana mama tsigeta vanu vangurangura yana mahlweni. We ufuni vakutala weno van'wani vakuluma iwena aswilu swa kubiya. Angova ni male dabuko ova ni mbilu ya inene. Nili angova ni male dabuko ova ni mbilu ya inene. Ilikani mambo dabuko
Ahe, hi mina va makhelwana hambi mi ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambush. Mi le ku languseleni ka channel ya G1 Solu Makama. G1 Solu Makama ibitira channel G1 Solu Makama ibitira presenter Maivava I guest ya hina emadyambyini ya siku ra namuntlha episode 2 eka hi twa ku jale ri kuli njhani hemfo loko hi gcina aka episode 1 awa hi byeli ku se ifika eku hlanhlanhla hi mkhuku so lo nifika la ni kuma ku akuna swakudya total swi bankuli ana ayi nga fonini le kaya va byela ku ile ku tikeriweni ayi caciwe ntirhweni ayi le ku tirheni remember ina nsati na n'wana swilo leswi hinkwaswo swi vuya nhlokweni ya wena leswi a swi fani na vasati va la South Africa va nga ta vona ayi tirhi xikan'we baby le hi wena nhloko ya muti fanele u vona ku famba yini ku sala yini na va la South Africa va vula ne mi vulavula from experience wo kambe interview wa mina yeah ivi okay ni byela okay mina maleso mara xa ku sungula I ku ni lava phone babo loko ni lava phone because mfanele ni tirhisa xikolweni na laptop mabo so ivi you go okay fine ivi i phone yin'wana ya Microsoft 1.8 a yi ri phone ya xin'wana ya xiyimo xa le henhla nkarhi yalowo ivi i teka mali yin'wana hi xava swakudya so loko xave swakudya a na mali ya ku khandziya loko nga ri na mali ya ku khandziya swi vula ku laha ni fanele ni vona plan ni fonela buta nga tirhi mara loko no fona hambi sweswi a tiva ku mina tirha loko no fona ku ni la tirha 100 rand I ta rhanga rila sa vona ku I ta hi hlota kwini ivi ni tirhise xitimela hi n'hweti leyi ni nga fika yona hayi Gautrain lexi a va xi tina ku xi na kuchukuchu ya lexi a ku wa xi khandziya xi ri ku tsutsumeni ivi ni khandziya xitimela ivi ni tolovela xitimela so point leyi I ku loko ni tshama laha ni nge hlambi miri laha mutini loya because remember hi tshama kwala hinkwenu and kuma ku loko manitsongo yo ka manikulu yo ka nga humanga ni nge byeli ku mani la ku hlamba loko ni pfuka nampundzu va lo tlela vona ni fanele ni ni hlamba xikandza ni to summarize remember ni lava ni tshama na vo 24 hours this is mukhuku I one room a hi lowa ku nga tlho u divide hi lakeni ku loko la ku nghena hala ka bankulu hinkwenu hi tshama kwala se navisika awupfa okay continue continue I mukhuku there I one room amakuba yindlu still I one room yeah meaning ku as munhu loko u twa swilo swi ku chakala ta hleketa leswi nga ta hleketa swona and also psychologically you are not fine u hlanja tibuku in that environment there is no way you can read there from the scratch I'm like I'm going to fail this thing and June ifika like noku varhandza ni nga va rhandzi ni nga va rhandzi bankulu wa swi tiva futhi na a mina n'wi byela hambi sweswi n'wana mizondha ngopfu xana akani mizondha ku no ntwa va ku mpfuke mfini mindzuka ne a ni twa ni nga celebrate mhaka ku mbava mara ta ku hey because at some point I wanted to go loko ni lavele ni mukhukumela tshamela 400 ni nge tsandzeki ku hakela ni ta vona ku ni huma njhani so mara a yi nga pfumeli mhaka a yi stock a yi tirhi nerela ku wena ta kota ku tisanya something so a yi swa ku loko yi khomanini lowa mfowethu nkarhi wun'wana a heta like 2-3 days nga ri na swakudya total hi fanele hi vona remember ku na n'wana like a ma ri ntsongo ngopfu so yeah that environment nje a wu nga ta endla nchumu loko June yi fika ni muka loko ni fanele ni tlakula bag ni jika ni ya kaya ni pfuke va ma 3 generally ni pfuka hi 3 loko se ni pfuka ivi ni rile more than an hour maka so se ni tlhelela ku hluphekeni na ku ri ku a ni ku se ni hetile na twisisa ivi ni byela sisi ivi sisi a ta ku famba ngolesi ni swi twaka mi switi lucky enough ana kuma mali liya ya vusiwana for that year ana ha ri ntsongo ku a ni yi qualifyela the following year a ni nga qualify so ni jika hi September
ni teka decision va byela hinkwavo laha mantsongo na manikulu na bankulu kumbe sweswi na ku registereni na ku deregistereni na famba loko ni fika le ni kuma na mali yin'wana ku don't just finish it matters not September October November you're done so just finish the even encourage even nga deregister na yo bankulu a yi kwate ngopfu a yi twa ku yini failile ma vona mara xin'wana lexi ni nga va appreciate ke xo i ku aba pfumela va kote ku ntisela maka hambi n'wana wa wena loko za kula na fika la ngi pfumela ku tshama na endlwini mara they stayed with me for the entire mama ba show masa xi geze fixa na 2 years masmo so yeah man nike ndhawu ndwani la ku famba mara eku sometimes loko u thochereke ngopfu na leswi tsongo leswi ndena wa ha swi koti ku swi appreciate mara na va cancer because andzanga ni nga khutuziwa njenje except swin'wana nga tshama ni tlhaviwa hala nhlani Amandela Beach va la ta ni tekela phone and then remember phone leyi ni fanele ni tirhisa yo email communicate swa xikolo ku loga in everything so that guy had to step me kun'wanyana xivati lexi ni ta komba nsati wa mina loko se ni lovorini ivi we fought like enough for one so ndlawela na ku vulavula xilungu ke mzulu le Mandela Bridge sala ta ichukumeta hala phone liya mbili n'wana ku hayi so like enough uma ku tsena ka exam ni vusiku ivi ku lokuteni ka vana akuthatha phone ya ku gijima ta ivi ni thatha ni landza na bag leyo ku na xibega swin'wana swa le West first year anchile na mali ya transport kwala sa xi vuna ni nga ta famba page bega lexi loko xi bya xaka swi boka ku se ni fanele ni tlhela xikolweni ya kombela ku nghenisa xikolweni ya tshama computer lab a na khadi mali ni yi kuma kwihi ivi ni teka xibegani lexiya ivi ni kota ku tsutsuma ni tsuma tlhela ni nga languti na le ndzhaku ni tsutsume swa a ni nga check hala ku ta movha kumbe hala ku ta movha laha fanele ni kume mali ya patu ko loko xikomba xilo ni rhandza a wu fanele ku chayisiwini hemfo switori swa vava ne ene swa rilisa ka wa ta ku xitori xa rilisa ne i xitwa hi loko xi rilisa xi ri xa munhu wo phapha ku fana na wena a ni ku na lama mo nyana what is this na hambi di vula swo ka swi nga nyawuli vanhu va titwela vusiwana mara loko munhu a za twela munhu wa ku phapha ku fana na wena ku va ku ri swilo swa ku vava swinene mara ni rhandza ku hi loko swi vulavuleni ene swi vulavula simple vanhu vo tala swa va humelela a va swi tivi ku na van'wana swa va humelela hi leswi ni swi rhandzaka hi swona sweswo a ni tivi ku swa fita ku ya mahlweni kumbe hi nghena ka break na okay veri swa fita ku ya mahlweni and then u nga ha deregister ebe kusuka kwalano ke loko hetsa i tin'hweti leta tisele ni hetsa tin'hweti leta tisele so kuma ku ni pase major ni fail 2 ya toho and remember I'm coming from high school ni tiva ku ni smart right loko so fika la ka hanya swa ku babysitter and stuff like that la u fanele u tilwela nyimpi ya wena me tibuku ni hlaya ntsena loko ni ri xikolweni sometimes ni nyika na vatswari lava ni tshama na vo chance ni ya tlela xikolweni at least va kota ku hundzuluka mama ni ya tshama xikolweni va ni tshama vhiki hinkwaro so mara at least loko ni tshama xikolweni ni fika ni tshama ti-computer lab a ni ri na miza n'wana wa ku nhluvuko a ni swi kota ku ya hlamba ka yena la a ni heta hambi hi 3 months before I met nhluvuko ni nga hlambangi ra ku u hlamba xikandza u tshama swona u khandziya thekisini ku i swi ku pheleri chaka leri nwahisaka a ku va ku no twa ku nwahisa njenje u karhi u titshuva so loko ni ri xikolweni at least a ni swi okay tani ya hlamba and mara swi painful leswi hi makama swa ku kuma ku mi le ka tlasi yin'we and u va pasa ku wa tlola but because they knew the procedure va tshama ka tindhawu ta kahle u swi tu mina wa na badi na i maka ni fele hi vatswari u sungula ku tivutisela swilo swin'wana swo tala ngopfu la nhlokweni ya wena ene a ku na nhlamulo leyi u nga ta yi kuma ivi loko lembe ra kona nhlamulo hi ta va nyika yona rhanga u hetisa xitori xexo ivi loko lembe ra hela ni kuma ku ni pase financial accounting a ku ri yona measure xani xi pasele henhla ku ri maths a xi vitaniwa APPM a hi swa nkoka leswi a ni va ta lava ku koti maths ivi ni feyila 2 ya toho a ku nga ri ti-measures a ti pfumela ku ni ti carry to second year loko ni ya ka second year and then ni apply NSFAS a yi se ni approve and then ni nge register na kolota phe mali ya lembe ra ku hela a yi hakeliwangi askisi at least van'wana swo ni tiva na swilo ni tiva na ku askisi loko ni giva nkarhi wa no giva no endlani ya mahlweni ivi se u kulini a ni lo kula no tiva swilo so ivi loko ni suka kwalano ivi a ni nga holi mali leyi ni fanele ni hlayisa hi sisi so sisi a ni chelela mali ya ku ringana 300 rand and mind you munhu loyi a ngo tirha
like ina fango xavisa miri that's why loko xavisa miri loko no va kuma va ri kun'wana xem ni nga va diza no hi le phandaphandana u va diza u nga teki nchumu counterin counterin ni nge teki nchumu ku ni twisa hustle ya vona hi mhaka a ni a swo ni kayivela la ni tshamaka na mina ni nga va diza ne mara hayi mahala ni nga va ku pambula nyana shelfini ku trolli nona nyana yeah vanhu va nge tshembi ku hi xuta hi nsati wa n'we swilo ivi a ni nyika 300 rand liya braai pack ya maybe a ku ri ya 2 kg ya ku ri maybe 65 rand like 300 la u tshama u yi budgetini ku leya yini loko yi fika sa ni ri na account ya Capitec na tirhisa yona namuntlha u tshama u yi budgetini ku yi tirha yini so rhange ya tshama kun'wana va ku hi le katlehong for a month and then lo NSFAS approve ivi ni kota ku kuma accommodation then ya tshama ndhawu yin'wana va ri le Brixton ku swana le UJ so hi fika hi tshama da so a ku antswanyana hi mhaka ku environment a yi pfumela ku u nga phusha a ni kota ku ni nga ti endlela swin'wana na swin'wanyana mara and then ni tirhisana le opportunity va ku na ti-food parcels eswikolweni food laha hi kota ni kuma ni ri number 1 kwalana ni nga nyumi shem because ni twisa pain leyi ni va ku na yo loko ni tshamini le tingana shem ti nge ni pfuni nchumu and vulavula swin'wanyana swi nga swa nkoka swinene ne okay ku rhanga ni hlamula leswiya swo sungula ni ngete hi ta va nyika nhlamulo i ku xikombo xi va xi kha xi ku trainer for something so madomu xa matshika ma famba the way because xa swi ta va a xi ma need so wena xi va xi kha xi ku trainela for future lexi nga ku vekela yona and wa ta hlangana swo hundza leswiya loko ri ku a wu twanga ku laha se u hundzile so mara yaleyo ya ku nyuma ne yi onhela ngopfu as vanhu because wa swi tiva ku a kaya a ni na nchumu a kaya swilo a swi le ku fambeni mara ni na problem yo loko basani xo ni vona ni kha ni ya teka food parcel loko xi ta ni tekisa ku yini hi swo swa ona G1 Solima ka mi vitara channel a hi le ka ya vona lavan'wana na van'wana mi nga va hleketaku i G1 Solima ka mi channel nghena makete loko hi vuya hi ya mahlweni na xitori xa Bootgiven Ngoveni Mayivava. Computing and CCTV installation hi vuyile nakambe na vukorhokeri lebyi antswisiweke twana hi nghenisa tikhamera exikolweni etindlwini ta mabindzu hambi emakaya hi nghenisa ti-electric fences alarm system intercom hi nghenisa na Wi-Fi ya xiyimo xa le henhla tsundzuka hi xavisa tikhompyuta na ti-laptops hi kota no ti lunghisa hambi ku ti-program loko u lava website tihlanganisa na hina vuxokoxoko hlangana na Chester eka nambara 0734392724 kumbe 0817783992 na le ka WhatsApp hi kona u nga hi vhakela eka www.themchest.co.za email info@themchest.co.za kumbe email chester@themchest.co.za. Themchest Computing and CCTV installation u vule hosi. Emina psychology mile kuboneni ka channel ya G1 G4 F4 yes. Evisa sweswo amavhengeleni ya se au excela hi ku endla gogogo ka ti-food parcel and then so a ti kota ku ni phusha ku ni avoida swo tala na ku nga ti kumi lexi ni xi byonaka evuton'wini bya mina ku teka foni hello minjhani pfukeni minjhani kombela 100 rand va ra chana ku hlamula foni ya we vanhu leswi so sometimes u twa ku la ni nge fi ni ta hundza swa antswa ni lwa ni swi twa ku ni ta hundza hi mina n'wini than ku ni fonela munhu ene loko ni ta pasa grade 12 boot an advice ku ni ya TEF na endla teaching which would have been a great idea but then a swi nga make sense mara xa xi ni chavisa ku ya TEF ku a ni swi lavi swa ku mina loko ni hlupheka
vanhu va le kaya va swi tiva because vanhu va ku talo va le xikolweni a dyondza kona kumbe va la around va le TEF so a ni swi lavi swa loko ni karhi ni hlupheka ni va expose ka vanhu lava ni hanyaka na vona ni kombela ku correcta ka yeleyo ne ku endlela ku na loko u tshuka u hluphekini mara na van'wanyana va tshuke va lava ku hlupheki va nga ku hluphekini va nga ta chava ku voniwa ku fana na wena ne swi kahle loko u hlupheka vanhu va kha va ku voho ku na loko se u humelela va swi tiva ku a wu lovhi ku twi i fika laya ku fambi hi switepe leswiya wa swi se loko va ku voho va kha va ku lexiya swi pfuna na ku u kota ku swi voko ho leswi vanhu va swi vulaka hi mina ne a swi ni endli nchumu as long as mi ni tiva ku focus ya mi le kwihi ni nga haya ni ya fika because lexi xi nga dangerous hi lexi we n'winyi u xi vulaka hi we n'winyi vo ni nga motivate ngo ni nga ta hetelela ni ku tekela marito ni na vufundhisi nyana ndeni continue no xitori lexi a fanele xi tele ku se ni sungula YouTube a ni sanela xivindzi a fanele a downloada xipiriti xa kahle so a ni chavisa hi sweswo ivi 2017 yi fambe kahle look i role lembe ri 1 tiva ku la a ku na module lowu nga te fail handle ka final leyi ni nga pasa yo loko ni kuma ti results ta final 2018 I repeated my final year mara lexi ni repeat sa final year ne i vubibi okay sungune ku jola stage a ni nga ri stage ni twa ku nandzika ni sungune ku jola like show stage stage rito rin'wana ra ku vula stage i ku twa ku nandzika okay a ni twa ku nandzika so a ni ri better nyana a ni tshama ndhawini ya kahle vutomi byi antswa a ni swi kota ku ni nga tshama na girlfriend ya mina hi tshama hi ri two so majority of my time a ku ri Milka emuyeni empedi mongolava no vutsela hi na ku tiyo mana yena ku ri Mili papa ye ku ri Khaswela se va ku Milka ya utenda mtimba okay so I tshama swin'we like full time a xi ku onheli lexiya na swi na salute na sweswi lexi ngwenya lexi ene xi hetelele xi ba hi close friend of mine ke ava zona na ku dlaya ka lo a jola so a ni tshama na jona a ka tshama swin'we xema ku ri a hi ri marhandziwi a tapi a fikini ya santiva swilo hinkwaswo and then ku I failed ni swi tive before June yela ku this year it's just me coming back in 2019 sa uri veno le ku hluphekile lo se to kunandzika makamo ngene so swi ba msamshitwa into usenifikini like ni munhu un'wana u watch ni zonda ngopfu mina general mara that time san xava na watch kahle no i ma ku jewelry na yona fanele xi na Netflix ni swi kuma ku se ni n'wana wa le varsity se ni fikile kahle I think that was by first year sanda ku nani se ni fana na van'wanyana vanhu ni rivala ku la ni ta ku hi kona shem a ku fana na van'wanyana vanhu se ni tijolela na baby mara yena ne am kuma ku a endla course yo fana na mara a ri ndzhaku ka mina sa ni n'wi pfuna mara ano tin'wi na ye wa ha ri ku lweni na sweswi so ni tsakisa hi sweswo ka ku lo disturb mina ntsena okay na ye wa ha ri ku lweni na sweswi ivi 2018 yi hela ivi 2019 remember now I messed up I lost NSFAS and na funding ti fees leta ni tikolota ku le ndzhaku le ta ha ri kona hambi namuntlha ni vulavulaka ta ha ri koti yo tshama kwala mara degree ni yo khoma hi mavoko ni mitsotsi ivi ni vuya hi 2019 I stayed a computer lab for 3 months until I went to the head of school of accountants no mana ndawo ya ku tshama and I think term 1 ni swibinyana wa vona ku last year I was suffering make a plan and nika swakudya nika na ndawo after 3 months so from February until April ani muku ka April mara that year ndzeni muka ku yini it means me ana ndawo ya ku ntatlela ni wisa and mfaka ku pfuka nampundzu ni le computer lab ni fanele ni pfuka ni ya la ku a ni tivini joina na gym mara ni nga tlakula tinsimba ni joinela ku ni ta kota ku hlamba ivi ni a ni kota ku ni ya hlamba ivi ni huma ni kota ku ya tlilasini ku nga ti ku munhu ngo swi imagine u nun'wa u ri xilungwini vanhu va xikwembu so I managed to convince the head of school and then they gave me accommodation na swakudya and that time
kuna vanhu van'wana va ka Marimani va nga ni fostela ku ni vuya exikolweni by the way a ni leve ku ngala loko ni lava ku vona swin'wanyana maybe ni ta registra TEF ni endla teaching ivi va ku no vai ta ku nyika mali ya swakudya so that va ni nyike for the whole year mara for that 3 months va ku nga ri vona mana lisha ya a ni ta ni nga survive like mara va ni nyika mali each and every month loko ni ta kuma swakudya la a va ni nyika mali sa ni kota na ku xava switirholo on nungwela mara se a ni chava ku vuya gaming because why namuntlha ndzi ni va laha ni nga ku hi mhaka ku ni le gaming ivi 2019 kuma degree 2020 sham a ni endla CTA ni fail loko ni fail CTA leswi ni lo fail ka ni nga tsalanga swona there was no reason ya ku I was suffering or what la I was fine I was pushing mara ka ni tsalanga swona I failed CTA even ni attempt for the second time malo sini attempt for the second time aka na munhu anga ta ni nyika mali ni nge tlheleli ka sesi ni ku nyiki mali ni nge ka la that time se nkulu no mena malivu ni decided ku ta ku ri yini woni ya ntirhweni so I went and tried so I started working tibuku akuva leswaku you just have to pass by but na leswaku nani I was doing these things last I was no longer paying much attention to it so payile vanhu va success here so nkarhi lowu a ni ti khongotele hi ku never giving up doesn't mean that you will win so nkarhi wun'wana u nga caca i nga xi caca xipiti wa ta xi khoma nkarhi wun'wana u nge xi khomi se ni ti hlohlotela hi swona but I still have a vision ku this i ti nga namuntlha i April i May hi June na register ya n'hweti 5 hi June na register for the same course ni to ni nga register vest because ana ha ri munhu wa ku ni nga tshama ni van'wana wa xikolo ni busy ngopfu ku ni va full time student yeah u ve njhani YouTuber ku hava rito leri va nge YouTuber mvitaniwa yini vo n'wi va ti YouTube content creator I think it's a better word swa content creator ne swi te mhaka ku loko ha ri xikolweni a kuma ku ri na vanhu vo tala lava va endlaka swa ti-acting wavo so ku a ni phapha na phungela ni twa ku na na fita ku act mavo so mara because a ni huma ka village yin'wana ya ku I recognized a ni nga tekeliwi enhlokweni like mara na mani nga swi koti ku ti humesa laha handle loko ni lava ku endla hileswaku loko va za ku va na like loko za ku va na mitlawa yo whether it's LCO kumbe swi yinini swa ku yimbelela vera na tijohela hambi ni imitate tinsimu ta vana ni nga ta swi kota mara xin'wana na xin'wana lexi a ku ta lava vanhu vo karhi a wu nga ta kuma va ku given na mana a to Ronnie Elvis wa twetwe so leswi a swi vanga na moya wa jealous so I remember hi 2017 ni create YouTube channel yin'wanyana ivi ni endla risimu rin'wanyana ni endla video ni yimbelela risimu ra hangalasa a ni swi a ri domini nkarhi wa kona ra xisuti ni lavela ku loko hi nga film 7 se ni cina so I will go to a computer lab ni fika ni tshama ni vona video liya hi men'wini ni vona ivi mundzuku ni tlhela ni fika ni nghena ni vona video liya mina n'wini mavo so ivi later ni swa a ni lava ku endla leswi swa va buti happy leswi va hamba va swi endla swi ri popular ngopfu that time ku ri wena wa tindleve ta ka u nga hlambi swi ngerengere se me a ni hlekisa ka vanhu lava ni tivaka mavo so jokes ta ma ti tsakisa so a ni nga swi koti ku convince mi n'wini ku joke leyi can be a joke in nga tsakisa munhu so if it's not coming from within ka wena ku you think it's a joke and then forget ivi ku humelela xinana manyangati as not analyze music no when I watch his few 3 videos I was like no I can do this and then okay now I have content to speak so then I joined so ni join a student email for 1000 subscribers kunga se fika na ti channel ta vajuwani swa channel na swa nga fika swa sweswi leswi I channel ya itaniwa given show me undandlele kuna swin'wana mi nga swi vula ka interview yin'wana mi ri na khondula muku a mi kombisa hi makhadzi muku pace okay na ku twisisa muku ti paste hina vanhu ti nge fani se mi ni famba hi pace ya mina ivi channel ya a yi nga pfumeli ku monetize and a ku nga ri mhaka ya AdSense so mani na i mhaka ya AdSense account a yi pfumeli ivi ni tshama sino ku yi monetize hi February March ku ri 2020 March April leswi swa ku haya ala ivi ni delete swilo leswi swi nga laha hinkwaswo loko ni delete ivi ni vona music n'wana na yo channel ku tani i tirhise student email and I monetized ivi ni sungula liya ni nga na yo sweswi ya mahe va so man I was not as courageous mavona loko u sungula xilo
I ku fana sweswi kuma ku va na tinsimu ti delete u fanele ya tisungulela platform leyintshwa na itifisi swa ku tikela ngopfu because na ti views ta kona a ta ha fana letiya because they are irrelevant ngopfu kuna na jamukela vanhu so mara leswi nga endla hina loko loko ku hlamula ya ku loko delete lo tinsimu fanele ya tshungurisa leswi nga endla hina loko hi fanele hi sungula hina channel ewe delete sa vanhu switori swa Mafenya Brothers ani la ku va tiva hi khomi kwalani i ta vuya se i byela hi swa YouTube ntsena kusukela la ku ya mahlweni G1 Soli Makame vito ra channel leyi kulukumba aka channel hinkwato misava hinkwayo inkomu Costing Gavia Mamande. Minanola na butomi, minanola, minanola na butomi, minanola, minanola. I would tell me that I'm good like you. When I got I would tell me that I'm good like you. I would tell me I'm only when sorry. Kusukela nitwali wanikula nizani fikalana. I would tell me that kona nashanga yeta mama. Mina lobo nililangu tabusi wana. Dola babuni shangale la bana nisati la bonga nikikata. Alisumita kaka kushayisa sati loyongani nje hata tamage shikwe mumina na kesa agobano ni nigile shijangwa nilesh mara nikombela shimala tinyana umani kesha mahafu ya bani kaya panaba batatela batile uwena silo hinike uwena utama When I would tell my husband about that money, I would just like it. Oh, Minanola, I dream on Minanola, Suna balata munenge uyoshulake. Oh, Minanola, I dream on you.